Hiji ni Weru TV. Matayama kainende tudira tukinya kidurano kia muchinjo kia manende kiyodie ara kuntu mwanya nende bakedira baichala no bakwenda edira ikinya mwankande bene na kinyambere yakaita ukedira kanantuku ne oyarwedira ikinya mantu mwanya monyombete kudira kiona kerua ara kinya kwanto wana nite kurea kwanirwa ne ubangania na kuwa kwina mibango ya kuyakura na akabubuta nende kwebatirite rwiro atiate na bakuwa bakawata bange mbaru bange na bakiona na kiokuwa wakidurano kioga na kidurano kinini ana angia maingi kende tucheto Weru arende mbere ankumenyethie ya moya rato kubanganiretie Madhaga ya uringi kura cha muchunjo Weru yatiania kuatikana kaunti ne Embu. MC Jesse gukinyukira Kathara rwiro ne rwagiteke obunge ya South Imenti. Samuel Mbaira gwagukira muchunjo yo arwakiuga njoki na kwendera gataya. Abogende kutarira madina era bakwida bakuluka era kumania no ni yubo mautandi gurune. Nteto kyotana era mwanka mudeno tikaula ntukwera inende ntuko ya kalono moneto madivi ya horo Weru ni Purity Richard mangeto PHINEAS IMAANA Nteto chero da Ithatu ikambereria da ichuchongwa ore mudutira yoidura novemo chunjo yutite na mbere gacha nende ni umirite county ne Embu ara madhaga ya moyo ringi bokura kuma ntere chetiania yonekete county ne Weru iri baite mwanya nende kiameneke UDA bakionera nende na kolota mubunge wa kolotwa Cecily Mbarire ne kire bakuwa na utonyera muchunjo bakiuga nedirite kya mukaira madhaga ya wenka tabara shite moneki ya kudiretera mubunge wa mbere South na menete dirikari ni untu bagotonyera idurano bibira bikedera bikiuda kantuko yaro Mathanduku mamwe ma nominations ya UDA ndimareketie kuvevua thiini wa tauni ya Embu. Mathanduku mama marakuitwe ni rori iria irerikana ndicikene kuria iraumite wana kana kuria iratwarite mathanduku mama maria mamwe marandikitwe ni magicigo mbunge gia Tigania East, Mbere North na Mbere South. Ino iraivuva yateti amwe thiini wa kaunti ya Embu gukorwa maugite matire na mwivuko na nominations iria igekeka muthenya wa rucio makiugaga ati Cecily Mbarire ni uragerie gutonyereria arugamiriri ake niguo makamwira kithurano giki da kuonania certain malpractices iria cieketwe ni one of the candidates wetagwa Cecily Mbarire nondu wa gukorwa no ukompromisete andwara marathurirwe na njira mbaro kuma National Election Board onde magetekera gwikirwa muvuko ni Cecily egoro kurai na training irekirwe ni the returning officers our constituencies na election na training hiyo irathiere waro muno gutirai na thina na twathikiriria county ngima gutire mundu utarai na gikeno atinya muyo ni irekirwe waro umundi turamukire twero ati kwina training inge egwekwa ya candidates access
Mwenari wake Cicely Mbarire ni urutite mavitia aria mavivitie mathanduku mama makiugaga mangiambiririe gwita mvonge cia ugitiri vamwe na arugamiriri a kithurano niguo kurumiriria mutaratara uria wagirire wa gukinyira uma, which is against the law. Agakorwa marai na any evidence ya kwi undu gwikagwa na material icio. Kindu kia mbere mangiikire ni gwita borithi. Uguo niguo mutongoria mugiekaga. Kindu gia kairi mangiikire ni ku make sure ni mavura returning officer wa county mamwire kwina material suspicious yava turenda ukio verify kana ni ciaku. They did not do that. Instead kama vivia. So ningienda kumera u twegu maundu mengi muno gugituika kwi andu marenda kuhakikisha rucio gutikagia na ithurano Embu County tondu nionu maundu mao ti mega. Na varia mumbunge wa Mberethero niwe Geoffrey King'ang'i araruta mavitia thirikari nene ni undu wa kiria arauga ni gutonyera maundu makiama kia UDA uria gutagirire. Thirikari kwenda gutonyerera nominations ya UDA. Tugiga kampeni turona officers matumitwe. Ni turona nginya DCC mwenyewe ali anduri au kite mishumanio yetu ya siasa areka atia uno vorwa kiama utiri na security breach utiundu urekwa nwa kwando marathai wa kwa mundu arathaitha andu make makamuthura utu vorwa thirikari ni kiama yetu kia twethurire na kuri magiro gututiga twikira tuweka nigethe gututhire murire tukwenda. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nangira kunende tweterete mathaya makaithurano bya muchunjo bikareka ntuko ya rumuthekania wenkuma Jasper Muthomi kana MC Jesse na kinyokerete mwiti kathara kire kuruira giti kya ubunge bwa Southimenti. Jesse nyuma ya guchebira rurone runende nethirite kinenkairwa ngui kire gikundi kire kidra giti kina mbere kampeni cha munini wa Rais William Ruto no murori wa giti kya kuru Mero Engineer Edith murigi na cheberete kire muchunjo yo akyoga Senator Lentore na igekanire nende akiwa tigiti ya UDA ni Elizabeth Karambu kaile miaka itene ukau aribadatu bagete kia MC municipality kuma kia make UDA bachie beretie na kuwata umo ombaru mutengiro kia make William Ruto na ugete ithurano bine ndibikethira bibia omana Weru utugikare na utoni ora siasa nende chitirite ikirura. Ntuku ya rojo kiama kia UDA kira gitongeretwo ni munini wa Rais William Ruto nikirigiri kuthi ithurano bya mucujo kiri kaunti 35 aria mereria baite mwanya baremi kugwatanira batigo na tigiti ya kiama kiu. Ruto akiromba rwirite bigwitithia mucujo jwa thiri na akiuga jukethera juri na umana Weru. Close to 5,000 aspirants will be participating in the nominations. I want to ask each and every candidate, each and every aspirant to participate in the primaries tomorrow peacefully, to make sure that their supporters are peaceful. We have committed that the elections will be free, fair and democratic. Kagite ukau rukirwa na rwa Jasper Muthomi jikenete MC Jesse na mwiti katharonda wa barabo baire bariki ameneke UDA bakienda giti kya bunge Southimenti barikirie kugwatanira na Jesse agikinyukira kathara kwa watigiti ubatitite mucujone na kinya untu bobo kionekana na Southimenti aramereria matagiti kya MCA wandini ya municipality bathatu bao bethira bagikinyukira mo ona ritwa Caleb Mutethia. Indi narua municipality ni kuonania ikumira party is very unique ina tongeria bakarite nthiguru bathugania bona masirahi janto jeje mbere na bona hati municipality residents bonde bomba bachinda kinyabo baguchinda na turejere amwe putting municipalities people interest at heart twakarande tona to support mo wetu aturachitire na twatwa kauri aturikire Caleb Mutethia kibuko njara nikenda tugwatanirite na baraba tu supporta tugwatanire na batuikia ngugi tujukia giti giki tweba no tutindekarira giti gitikira giakarirwo imuntu umwe flag irega flag wa imuntu umwe Caleb nkethwa ndi very humble thaira nkethwa anyanki kamata tigiti ya UDA na MBJ Ithatu tugajukia te kia municipality
ati nkamikishua atongeria babonde tukethwa twina boki decisions iria tukathi kungina kumuriri gite kio bunge wa ekuru Idithi Mwirigi urora rungina kiama kia UDA noneine kuria kunganirwa kowe kuma kiri kiama kiu uria ikubangana mucujo jou rije tukanenkerwa register ya ABC ya 2017 na mwankatha ici tukuga ndia matha 24 jatigere turora muntu icio ria register eu kianto gikundi kia ABC onija candidate antu bakwa kombuda nketha ndi gurura ballot paper katikati kanandi kiura giki ntiromba gugicokia no ntona nya specimen ballot paper uria thithi tunya ntijeda ndio kana ndi nambisha kwa kana egera ndio process ije guchwa eko recruit antu bara bakathitha bakatongeria elections jo clerks na presiding officers tutekwerwa itukwenda kumenya uria thithitwe itukwenda kumenya process iyo thithirwa atia the training process clerks na presiding officers uria kuthithwa no batarire ikiama kia batarire na ethira aspirants bangi babatarire nonto twina evidence ati kwi aspirants bara bena already predetermined interest baratarire clerks na presiding officers baba one of the senior members in UDA na naguchwa giti kia Gavana Meru akionania support yewe ke opponent wakwa Elizabeth Kailemia na akauga no batikwe wa tiketi na ge statement wao akauga guketha kuna democracy ngaga democracy mbike kia magieto no tutinde twarira nomination fee enya kendelea kuga ate tugatera mheshimiwa ojo mbesa zekaba tutaumere ngogine tweza twatumira mbesa setu na twende nitukuendelea ku interact na Meru kwetu baromba kura Indithi akiuga mucujo jojo tethithikana njira ya umana kwa atongeria baingi no kabekiri mubukone it is clear that nyomere je tithira fair na kuya antu baba tuka short change ke mucujo jojo na effort is some of the leaders part of the leadership at UDA it is meant to sideline us some of us who are aspirants auto blackmail na kwa irotwe na justice nikenda tumarwe kiamene na njirete ageri ala nandi Indithi ekite Weru ni agucemberia kiamene kia UDA na akiuria gwatimbaru bayo bakainogia gweta kuringa kura iruju na kibera rungu rwa mathaa 48 akaba mwerekera Jumweru oni Idithi Mwirigi nkethera ndi balotine tariki 9 mweri wa August oni ngosita muchujone cha UDA turajuka karika rojo na mbere antu bako bakataka anya gweta kuringa kura nonto process ye yonde it is tampered with kura ni banjura ikaiwa na barabaga akorokwa na nenda kubo promise in the next 48 hours nkaejana mwelekeo jwa kwa narambitete na inkuromba kia mageto kia address concern chetu in the next 48 hours nera ruto akirikiria ugite bari tayari gwitithia mucujo jwa rojo tomorrow very early in the morning. All the ballot papers will be in the stations across the country. We have mobilized all our support. We have ROs, POs, clerks across the 35 counties that will be having nominations tomorrow. We expect that the candidates and the aspirants will cooperate with our officials. We expect every aspirant to have their agents in place so that as election officials, they can work together in making sure that we deliver these all-important primaries. Kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rito ni Mutugi Kare Ora ngavana wa kaunti ya Thaa Nithi Samuel Ragwa na urokurura gite kia useneta kaunti ni uo ugite na ukira muchunjo yontuko ya rojo kiama kia UDA yethira yutiwa umana Weru ni untu ni ndigo kwerekana kuri baba kwewa tigiti ya kiama nongelete ati muthomi njoki na kwendere mpio wandia mukothima mwenda Gataya na gutumira nindi inya thirikari ya kaunti gutigira Gataya na kona tigiti kaitio na kawe mpio wa Muthambi nyaga Muisraeli no retia ringi kura batigetikirie nende kuthikira Nteto cia urongo Mati Mugambi na Nteto hii
Arira mathama kai imo matigarite muchunjo wa kiama kia UDA aganthiguru niomba gukarika atongoria baingi bambiritie kuonanirio guayana nkinya muinainuko wa kuiywo ithurano bibi. Samuel Mbaera gwora gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi akigarukagira thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na gavana Muthomi Njuki iguru riegie mantu mamana nkinya ntugu ino. Na turia nkinya thirikari ya kaunti itikendere onde gusaida kana one party itikendere onde kuona kataka biased nundu twinde tukite kurutira mwananchi wira etho ni gavana wetu ni atwike as fair as possible na tomorrow tutikwa expect ngari ya county no imwe ithi na polling station na ngwenda kweja na warning you Ragwa riuga kuri antu bambiritie kuthiuruka bagikagira kariba kaunti ya Tharaka Nithi mpio ati tigiti ya kiama kia UDA ni umbite kunenkanirwa. Araragwa umbite kwithirwa agikana Nteto ino na kuria kariba umbe kwibumiria. choke mbuge ithurano ja UDA ni jagiite mizorozoro antu bambiria kwenwa buria gugekarika antu bambiria kwingwa bamona bakera batikathura batiri kuthurana antu bagenda ku create fear antu betu batigekirwe mpeo antu betu batigende kuria kumira bakira what certificate ni ajanirwe uti certificate ya UDA ajanitwe na mathando kuma gukinya today na antu bonde kaba kathuranwa na bae wa certificate para bagashinda. Ragwa kinunkagira komba kwithirwo gutari na utheri na umakiri ithurano bira bikwirigirwa muthenya wa ruu na atumanite mukana kiri bara bakethirwa barugamirite ithurano bibikiri kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kiama kia UDA akiuga igukigwithia na nkinya gukithiria inya kiri kaunti inu. Gwa twika ithurano igatwika unfair kiama kiu kia UDA gigasuffer consequences na antu baingi bagasuffer consequences. Tuyo twina team ya nkinya lawyers who take action just in case antu bakaiyo kula. Twina team yetu igetwa in the polling stations. Twina agents in all over na kwa twilidi and prepared. Muthia Ragwa noroterete MCA Wandia Mukothi matwe mwendaga tayora bagukinda kindana nwe kirigiti giki mono nuntu bachiacha na nkinya nuntu bwa kithurano giki kia muchunjo. Etho karinga siasa ira ntu bule karutha tika kuga wina network na network tutikumiona etho karinga siasa uga buria uruthite gitumi ukwenda gukutura we mukamate mugongoni kogu ni gitumi kwaria ngavana wetu ni atike kwaira mtu forever ni amukinyithia ndi tutungane na ndebe iguru uriegie muchunjo woyu MCA Wandia Muthambi twenyaga Muisiraeli yara uria kari kwibumiria na batige kurigarigwa gichiacha antu betu batika ringe siasa kana beja kumena nontu bwa uringwa kura na ndi bebe reme norongoro kwarua Muisiraeli akirikiria na uritia kari kwibebaniria na nkinya gutigana na antu mwiri kubakinyira gukurukira thimu ciao cia njara akiugaga kuri antu indi bambiritie gutumira njira enu kwenania nibereme na ntumiri cia thimu ira bate kumenya kujumite nibagicwage source kana kaumo kajio ugati kugadikira thimu message ya thimu roto kumanyumite ku ugage asale akuya mbesa nundu wa magutumwa wira no gwetwa jogoria kana no gwetwa mail lakini ukirwire gutindu merite wiyo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Aciari ba mukario mwa banki ya Mwanterechia nkobora wethirite nende akiringo wa risasi ni abisa umaburithi nende nati na kirikero Meri Kadumba Juma ya karekare bari mwankira nende abisa oburithi atarara tethetie nje kuri yambe cicibitari nibetite na mbere na kuga muthako wonende etachibitari akwentu kuchonde kwa mukiro tungata bokuruko na untubone ndi wethirite bukaya murio no ntubongarama mutugi kare na chikinya Tariki 27 mweri jwa mbere mwanka jojo niri muthaka ujo na rieto Faris Karani Gatobu arathirwe kuguruka we ni askari uria wakaragia solution sako taunini ya Nkubu aria Karani matukirwe cibitari ya Consolata kendaga atutirwo kuguruka we na nyuma ya bimya Kathumba Karani aruma cibitari no indi kuguruka we toka kwagira ni kwithiretaga na miti na nkulukia chokaga cibitari nyuma ya ntuku ime gutungatirwo kuguru guku aria nandi aciari bawe bonaine kunyamara mano ni mbeca iria batumagira cibitari bakiuga abisa ou wa polisi gutigi ntu abatithie nakio kiri utungata bwawe bwa cibitari kana imuthaka na mbuliro cibitari lakini still utigi ntu amba gwitethia kio gintu kiria gionthe ndaga kiumaga kiri uni
muntu mukuru wina over 18 muntu kwithugumira wengo atumba gwita kwithugumira ni aciari bae tuthangika muthaka na gwatirwe na araikua kotini na arekirwe na mbundi na igamberia ntariki 11 mweri wa 5 ngarama chithera chichi antuku mwana uju andiresa kwa one day na ingarama nuntu atumba kuma nja wengwa katukombora taxi ya mukejibitari na ya muchokia na imbecha cio musta andiri ni aria gatobun James urani ithe wa Karani ugite mwankira thai Karani na kwenda kuringwa mbisa ya kuguru guku kenda gugategerwo ketha ni gukwagira no winde batona kinya mbeca cia kuringithia mbisa iu iturale akaringwa mbisa ya kuonania ndene ura gwitite kenda gwito chuma iri kuguru lakini nuntu bwa uchumi ura bukali mwanga nandi ntionete mbeca cio mwikia ringwa mbisa kona ndangu sireni bona kethera nkona mbeca mwana uju etate kwa kuguru kethe chumo ire guru itwa na nandi gambara Karani na bisa ura wa murathira rikirigirwa ntariki 11 mweri wa 5 mwaka juju iromba dao ni kioto kiao kionekane so unikira nkoromba jamwathiriwa na aciari bakwa bashugurikite na batesekete utonto mwanka thai nya batombo meet the bills cia cibitari property cia batumirite na teka bathiria bills cia cibitari so oni as mwathiriwa kira mpomba koromba on 11th tuko na igamba koti mbone thirikari na baraba gusikane kamba riu mbone justice na gutwike ngatetheka na ncoke gwita ngugi ciakwa kawaida kairi netagarira kwenda kwenda kumenya nkuruki mantu jegia bisau kethirwa nethagirwo ari ngugene kana narungikirwe nenchikinyitio obisini ya subcounty police commander Imenti South William Maronga uria ugite Nteto igakinya kotini batina rutha rwa guciariria kairi kuma gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare no aune tukitha tukiona kanya ka kunoka inchokete na Nteto ingi people mbeta wa Empress Rita na njuma ya tariki 15 twatanirite na DJ Winsmart tukureterete second Empress edition tukethira turena DJ Mexe MC Mamji Empress Irene na woni ni ngwa DJ Winsmart tukethira nge ukunda gya rwimbo this one goes out to all my women, you know, my strong women. Hey, she'll put a smile upon her face. Eyo ntuko ya njuma ofisini kwa fe getembene okundwe rege ni nkadasha rege iyo toromanire towiranirwe tore amwe mpaka che ni hii Friday warembo na rege. You gotta show me there's a future. You gotta, I need you to step up, prove that you can. Come and put a ring upon my hand. I need you to step up. I need you to step up, step up. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Na ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride.
Hope Space Shiners Limited turi na rangi cia seal coat kuma nthigurune ya Taki, nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turi na rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Ukinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thunderman's on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add-on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. It's for the latest novellas. Catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Na tuchokerane ati nende mare makadumba ya kulukitia rimi batithirite baiketha maketha ya kuiria no iketha nende bethera bakiende kinyimira bio na mauria maku kenda kuingia mubatu ya uturo ona nende bukwithira bukioma amwe na kwithira rere lukine kinyori mikwa luka kimirune baba ingene ndi inyo njira yonka bamba kwithira witetha kianio ni ati arimi baibangite kuri makimereneke o fertilizer ira thirikari thirite nende kina makia maurichi kwithira chikinyaila arimi ba urini ngone ndi mbethirite ngita minene na kwaraniria na tungeria mwanya mwanya amana kinyarimi ba kumenya uwe bone bure kuna kine chunje kebile kero na rorimi bo murimi.
Margaret Kiara urani mukariu wa Nteri chetiania na nethagira kiritaniria ngwiko kwene kurobora baingene arimi augite thinera nene irumirite urimi ne kwithira nende baingi bo batumaira ntaira chekiontoire kiriwitithia na mbere urimi bo ibitangwe na arimi na monomo tigania the science chatigania na magita ya mengi twitha twi na arimi betu rimwe ibetha bena challenge mwanya. Number 1, arimi betu batomba ku embrace that with the climate change itobweri gochwa mbinu ingire ika chioremi kana tuchwa imera bingi bya tomba kwanda area cheto ndikenda bitikeye kugwatwa gwethirwa byoma no tuba kwithwa ngai ikura. So ankauga magita ya mengi arimi betu itogeria gochwa ni atatomba kuthithia urimi bora bukethwa bwina baita kibatwe nongelete na kwa kuthingatira njira icha tene kiri urimi nicho chithirite ikiorana kia na maketha no tira nende ikiunanga arimi baingi mioyo magita ya maingi arimi betu betha bakianda obira baandire kuma tene ukethwa mwekoro athai mogekoro ka murimi urio akethirwa mpempira andire gitarera tene mwojo ande gitarera tene ora amiandaga no wakwendelea kwenda nande iyo tukethira gitaro nthe ngai erike kura nintini ukethira into bibithukire utekia bikuuma so tukethira antu betu bekara thine magita jonthe no rintere mwanya cionekete kuinyeleka na umo na kinyarimi kwithira nende bakinyeleka ni urimi bu bakiona matiara ya makai amona bangi uteanilie miunda yo nende kwina wirigiro borimi uchokera na urito bunene na bone kumaniana waki bonchuku kana wenda na withire ukiwa sirio bodi ya wika maketha ya so muntu aketha bila aketha urira muntu reta kwende byonthe so ankauga na mono rene romba ka thirikari jo muntu rathina ateka into nyomba etata biyitia ankaromba thirikari thwe na njira chekoreta stores ira ikaomba ko caution arimi betu kana ye komba kurigeria athandi uketha mpembe ciakwa antu ambithwa mbikite nyomba antina mbecha thirikari ye ambe ikajukia mpembe u ikanenka mbeca inkai kukagia mbeca nyingi bakandeta balance kuringana na arimi ni ati murandi yoyo atitheria uchokanerio rimi na kinyaba ingine ndego chokera mantonegi kurema ngaukano na burabara ombete kwithira bakebana nabuo itwagiro nya sirombondi itiara na ge sirombondi u itweterete mawaya kumania neo na twari mami mureto no Thaa ikuro turi mabia kura biga urende Thaa itu na wirigiro mbure egibindi gekai itwiregirite murungu akaringa kya makure na kware ge kura sirombondi wetomba gwe atutethia bia kura bieto bikona thoko bigaitia ana betorira twingairo skuru antu akwendagia na kimbo nya chiringi 30 kana 20 kya pempe tukaithera sirombondi weke ana mawaya bia kura bieto bigaitakia tukona tukaikakia tukaya nya mbeca alafu twafaindika twaigiana beto skuru na kinya sirombondi tukona na twakire itioa akiremu twamuchokethia nkatho ntu na uamantu na tuwithiria ta wa agriculture CS munya na waka store aitie muthara ira tuwitikie ka solution ya isirobot ka solution ya antu bantura na miru ira yonthe nene lakini makosa mno na inkoromba antu batiania ba muthara bakarama bareke kwendagia bia kurende bia umamindene oro yonto mpempe iturare acho mwaura turare ayu antu iba oturia na antu iba ichuteka advantage mno antu betu bia ya baka antu ba store bakaura na bate kaginya store kabaikache kungi ikaumisa antu betu twatiwa noke beite no ntu bo twakira sirombondi ya weka bia kuria na itokuwa nebo boya bakiendelea kana bakibwithakia maendeleo yao ya tutethia saidi no ntu tutete rure kuraya tukenda kioa na tukauro na beinabu ya thirikari kwa itokuwa ibo boya ende kinya thirikari nendelea na twakira itakara yakerwa miti kinya murandi yo no ntu itokwenda yo endelea mutegera tumbete kwithira nindi twikinyaka itene kandi ntere chekiremu arako wa kwa sirobot kana enda no ethira ukiwa ninchuku yarimi kwithira baeka makethayo na ya withira nindi arimi bethera bakyura irwa makethayo na mauri ari ndio ntobra bakwa sirobot ekethira ikibaguna abunene na tare mibantere yake inni arimi kuma kona chionde chamiro bakethira bakigunika
nori waki bobo gwitithwa na mbere ni thirikari nene kwina ngwataniro na thirikari ya kaunti ya Meru arani Nteto kumenyithwa ni ministeri mindeni ya kaunti ya Meru ati kithaka kira nchuku kwithira yakawa kiayani ni thirikari ya kaunti. National government ibatwandikire baruka bagetu requesta kuba kiwanja kira bomba gwaka store yu na baruga yu already it went to the desk of our minister for lands na bari prior with no objection. He completely didn't have any objection to that. Na bari request bombe kudithia survey ya area as fast as can be possible, and I think that is on high gear. So we are really supporting that initiative. Not to again negokiria murimi wetu. Not our main mandate make sure murimi agokira watanira no ni ntuku yaru kire chunche ke bidatu na kyamuthia geronoro urimi bo murimi. Murungamiro wa kiwanda kia eria kia Mount Kenya watanite na arimi bangambe chia eria iboro ititirikari nene edire nende kine ya kia maguri ye irio bia ngambe kienda bagunekana urimi bo boriyo ni bo mauta ndeguro ni budirite bo kiringitha kia nene urimi bo ntuburani ende butumite maguri ya eria rikethera yakita kia muthuri murioki na utwande twekinya pesa kwandiko kathuma nandi ikwithite kwina thineria ndene Kenya thineria iretini tumi mwanya gitumi nandi atongeri bakiwanda kiria kumaja Meru atongere tune bisa mnene nwekene digitonga buthia muchembano narua nikenda bari dio ndububu bambere gitonga kwithineji ireti ni kwite kogoro kwirio be ng'ombe na kinya beterori kura gitumi wanda mwanya biokwama na kinya kagitagaka ikwithite kwarite muno gitumi iria rina ma Thaa kwaria guteria ari mandukene guteria ari supermarket Kenya yonde na batu turi atongeriwe beria itukumenya mantu jau na itukugeria ora tumba ku make sure that to supply customer betu neria ikora ina thina ya mbura guchererwa na kwaga thina ngarama ingi kwina thina betururi kwina thina mantu ya mingi yenyereti arimi batu meria ari nama lakini kada tukwenda kwira arimi giki muntu nageria ari na inya yonde one akongera ritemo kana igiri kenda tumba go certify kana tumba kunenkera customer betu batu kuraireria na ndiba kurumba thirikari ojoro gutetherio kuriba fertilizer rutero majani na inyakawa yombe gutonyereria na gutigira irio bime ng'ombe bikwina maguri itukwenda kwira inya thirikari owira rikanire arimi bange na fertilizer no wiri kanaga sector ingi thai sector area ituinyekirite na ng'ombe irio gaikuriwa impara tukwenda thirikari ya na subsidy kire bya korea irio bya na kangarama tukwenda thirikari ne kangarama cha into binge bya bitomairo kire urethi na bathithio kana thirikari agito gito ba promise iria rigachoka supermarket na mpura kombikika anenkane subsidy ya irio bya ng'ombe jaura anenkanite subsidy ya arimi ba mpempe ba majani ba mira kinyari mberia ibategerwe gitariri ni tukoromba thirikari thithio kuringana ke thirigitonga abisa mnene wa kiwanda kieria nene Meru au gitibara mukaira nkuru kieria 320 indi kagitaka bara mukira 270 arankuru kieria 50 chigitokete kagitaka bakiromba thirikari igeta kao mikuchweria indi batigiri bagukire muri mweria anjire kwindika maguri jainto mwanya bila biotumika kiothondeki bweria riri charira tu rekweja kwa milioni thai ni 270,000 lakini twaira ile kuitira kinya 320 lakini ndo bwa kiangazi na challenge iwa alimba gwitira iri na mite twekama ria na mara kintu 50 kira tumba kwira thirikari kathugania guchoancha kaja kana kureteria kuma ome twina ng'ombe tukasapotwa anini twakabanga pwiu na muntu onde agethe satisfied tutikuromba thirikari ituretereria kuma ome batu twineria twomba uciareria ara kung'ara tukaumaria kinya ome bunka akekethera thirikari igatwa support iu tukuromba twinikirwe bei ya bia kuria na twathithwo batwi tukethwa tutethetwe jarimi na tukuga thirikari ni thuganiria arimi tena ng'ombe ciena ngirindi ciegoro achoba gwiteria ringi lakini ngarama kunene ya yegoro muno ngarama ene tukwenda thirikari inyanyi ngarama eu ikenda murimi wongwa omba kuthe safe utenera urithi bweria
na arimi betu kana customer betu bonde na consumers bone eria ringi na rire egare kunywa. Ngiripotera Weru TV Bitambuthuni Muriuki. Ngine kuna ati agendi kumantere mwanya cia kaunti ya Meru na darakanithi batariritie unyiwa maguta nthiguruna bura banyiletie bari into bya gitumi nebitetie ni onto bobona kinya biachara nende imwechithirite ikirema baritete moni ore thirikari yeregeri gutumiria maguru ya Meru ya mauta ntuko yaro tuko yaro rwanyiro kwa ile maguru ya mauta ni rukwirigiro nende kwithira rukana maguru ya Meru yara mauta ya kethira ya kiura wanayo ko mweri umuyo yite amona bu kinyambere ya mauria yethira ya kithoma wa biachara baraba ingwine ya wende ba mauta ibonekete witithia maguru ya mauta ya bukatha etithia bonda ibona neti nende kuria kwanirwa ni maguru ya mauta ya yaramona yo kwithira ya itetie kinya iyate konora nonto maguta rita mama kana jaire wito kuma siringi 150 ko ka gerosi siringi 50 ko ito koromba thirikari na gitio kinene ketha ibo kwanda turinga kura ibo kwa turinge mweri yo enana twine kire ni maguta ya kinyembe chira ya kinye on tureta kwa petrol station ukethira maguta andeki wanda atasabanda lakini kerito rikiro na chiringi magana jairi ko ito koromba gitio kinene thirikari niwe kirero kantu bonda wa Meru county twiraini ria maguta thaa ino thaa 6 na turero maguta magacharu thaa 10 ndio gatweterero aria magachani tugekererwa tunarara hapa kungoja mafuta na turero mageti ariwa na media no atwikira tutina otherwise ni aranende bakuromba thirikari kwithira igitegaira na metho yakyo maguru ya bakiwane bakuthinika muno batikona kya kuria kumania na maguru yau andu ba pikipiki nitukuthinika muno itantu kwithirwa kwa mauta magetia kuringana uria gukara thirikari ne batie gututegera nitege budget ya maguta wana ituthitheria tantu batue ni guceria tuguceria tamagatangachwa ru ni tutangachirwe mari nthi nuntu na tuyana tukuria thini ya maguta muno wata kuria tukuma kuracha tukithiete guceria maguta na no menye wiro wetu wa bonda uri thina muno nuntu ni tuonaga gya kuria baugite antu nende bakunyilika na kwina kinyogwa atibonene bamwe kurekana na biachara na ukumakie mitugo iteagirite ye wamba jama ndakai nyingi cia bura munda na igeta wambene na wamba mea muntu athonga wambere tu ni kuithwa kaithwa onto bonge bura nende bethirite baitarakia ni okwa bamuguria mauta ya kwithira ya gita kintuko yaro amwe nayo kwithira kaitene kai yaitetie na kinya nkurukie mana ile olita tukwirigira maguta metho magaitiaro aria cost of living ikethwa iguru muno mwananchi wa kawaida akainyereka muno utwike gintu kigethwa kiumite Nairobi kijete Ntereji ya Meru kijete Chuka kijete Embu kikaringaga times 2 o kintu buria price ile irakoragwa nayo Meru town tunanua mafuta na shilingi 200. Kwa hivyo hata ikipanda wakipandisha shilingi 14 hakuna kitu wamefanya. Wa serikali tu ningeomba iwache mafuta iendelee vile inaendelea, bora ipatikane, wacha tununue hiyo bei ya 200, bora mafuta ipatikane. Mawara turi thayo te mauta twina thina pikipiki cietu atupakite na kinya wenzetu barabe na ngari ciao kabapakite karendire tukarinya ambulance cietu ire ndene area itemeoka mataacie no tutena mauta na gintu kira kiambio tumakie no twikirwo kwa turihete ba pikipiki na nyangari ire iriko ikorwa royo mauta yagaitia na twerwa turi antu barabe atumaira mauta tukalalamika kinyethira mauta yagaitia royo ikyo tukwenda kuria thirikari mauta bwetu itetheria na ote mauta inyale ke petrol station ira tutumaira bori itetheria twenderia abiachara kinya banguye mwanya ebonekete kuria kwanirwa ni ngarama ya uturo irethirite igita na mbere witiora kukea supermarket unga imepanda. Mwananchi anakuja hapa kwa mlango. Mwaka hii ya Ramadhani nimekuta maskini mandugu zetu, ikikuwa ni Muislamu ikuwe ni Mkristo, wote wamesimama mlangoni yetu tuwasaidie. Lakini serikali bali ya kuwasaidia wanapora pesa ya nchi, wanatembea na mahelikopta, lakini wasaidii wananchi. Ende bibi toriare tiba toto ipa mauta ya iteroyo mauta ya wite toto yona kabanya tukianda rokale ende nayo yakioneka no ntuteyo ende muntu agara mauta ya wite ka thirikari kwe no yithita yeke ya yoro yetu ekire itetie mbesa buto
Na maoni mwanya nendi yethirite agita na mbere kumira ubore nende ku kyantere cha Gembesa nyuma ya gacha irethirite kuma irate ati kama bunge John Paul Mwirigi na minister Orimi Peter Munya kirimo chemanio yari mipama yani ntere chiadi akaliwa mwanendi bamenetie kare na kuga John Paul yethirite akiaga ira rais Uhuru Gitiyo na kungela merie kinendenia ya kuri rais irengari nendi yatari ya kuiria munabu kwina waba kwa tambaru bungo na kuwa bedirite bamuringera kura atina ngari naringe ba mwakura orenge Dennis Mugendi na utariria nkuruki. Iki ni kiaku kia akarigishone kia ubunge kia Igembe South na kune kumania na ngarano ya migambo gatika mubunge John Paul Mwirigi na minister Orimi Peter gatira umunya musemanio ne jua arimi ba majani factory ya Igembe Nteresia avintuku ya Jumamosi na sahi John Paul naomba kura na chama ya UDA ambayo rais wangu na mwenye atakuwa rais wa Kenya ni William Samoei Ruto tarehe 9. Na kama thank you very much. Asante, sasa tumalizie hapo bwana Mwirigi na bwana waziri ukabwige yuko eleze zaidi. Bwana waziri kanyoke ndani ya tu ndio. Sawa, lakini unajua your account your CS. Sasa nakwambia umalize kama wale wengine. Okay, sababu John Paul kwa kama nimekufa nafasi na niko na muda ya kwenda mkutano mwingine nitafanya nini? Antwaundo yuba kariyo wale magnyama iko ronchega. Sasa unakuja mkutano yangu nimekuwa heshima unaongea. Si umalize. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kote kianto barabanga uketheba kwa wakanya kudhiria John Paul ndio yundiye lakini waziri kwa wakanya tuheshimu kinyawe. Sawa ni sisi tumekuajiri kazi kama members of parliament. Mnaniajiri hamna kazi ya kuajiri mtu. Sio kutulilipa. Mimi unaniajiri very much. Oni mbadeki bwana Mwirigi kweli? Ai. Tuheshimiane bwana. Nikikupa nafasi salimiana. Wairwa thirio ya bange tu kura cia kinya wete orombe katukua utethio bwetu na inyetu kethirikare ikaumanira rwangine rwa Azimio no te county ute constituency ngete thekete na inya kimaendeleo muno ja barabara kulukia Igembe South kuumania na inya ya thirikari ya Uhuru Kenyatta. Ende antu bareke kuromba kukama na Thara cheila Oya Thara ilo etoka manio. Kaita kwele nkanio ngambe kendo kama na Thara ni amundo muntonge. Ama namna gani? Na kwanza John Paul kaulwa Kenyatta ngure muthakoke awita Kinyamwanga State House. Ako akinyangari. Kenyatta amwere ngare wembere. Ama namna gani? Oteruma amokoro wetete mwana. Aweta mwana aweta Mwanga State House akwangari yekuwe mbere kakora yako haya kama ako ndia muthura kusanyo nandi siukiti makari kiri akari bamwe bakimeneragie mubunge John Paul Mwirigi nikire bakuga ni kwa Gandoni na bangi kwigana we na kumeneria minister Munya. Kwira rais wetu pole no ntuboro rwarerwe ni mheshimiwa wetu John Paul iru rware na manto yatebu kabisa kuya kwira rais wetu tengo wa kurita endira tuonete rais wetu na tethetie antu kusana no ntumanto na yalami ituonete lami Uhuru Real Stadium no mbere to lami na thais yesasa wene no ka antu betete na mbere kurutangu weu so rware rwa John Paul ariria rai rware ruthuku sana kuya kwira John Paul na kuya kwira CS wetu Munya na mwandikite ngwene na kureta bitiso antu ara hiyo maneno ilikasirisha watu wa Igembe South sana. Baadhi toruo kya kwethira ne kamunya atomine ne mwesini wa Uhuru eya kuruma John Paul no tuangara ba mwere John Paul thaiye na uwezo wa kurangari yewe ibe yere ngari ciobete no lakini tote kwa John Paul kerwe cement ule yawe na batu tukauga ati president tumucogeria nkatho nyingi sana no ntuba guthetera mayani
na no ntubocokere mareto riumba kubwa na kamucokeria ngatho nyingi sana no ntoba kwa appoint CS yetu Peter Munya CS wa agriculture bwana Gateo Munya ekuyegembe South Nara factory yire akara yaka atomiko ya kuromera azimio kura na kuruma John Paul no ntoto UDA ende batu tukaria karibegembe South no nto amurumire amura imweshimiwa Uhuru Kenyatta amwera ngari ekwara yaka kwa ngari kwa kura turenda kithira mweshimiwa Uhuru Kenyatta na kuba na inyoro muno ekwa John Paul ngari ra mwere yire ngari ra ngare yani kendo tuka mwananzi wegembe South na ukinyelewa uke unduma bora bwonde akwenda ngare ane kombo kinyake wara kaiweseka nabyo lakini nikwira rais wetu amusokere ngare ni matharau na muntu aterumethe kabwita guthira ke yethe sima so mwanga thaito tutena imani ya John Paul rieto yakwa mbeta wa Mutwiri Benson na John Paul mndene sana lakini ndaiberu butho kurira rumirwe na ndacoka ringi kutheta umuthetera ringi na then thai kirinde gekyo yoririte ano ntobwambi no ntobo muthuro yo John Paul Weru musemanio jwa arimi ba majani ndi siasa ciatonyithirwa kiuria uriona nuwe muthukia kiatho Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. Aruri baitu mwanya na kiama kia DP kuma kaunti ya Embu ibachimuretia kudetera mutungiri wa kiama kia DP na rakinyano SP kwa mbunge nene Justin Muturi Nonto boto nyithia kiama kia DP kiengwataniro ya Kenya Kwanza kaitane okawi bakuria nindi Muturi adhanu kanya kamunini wa rais kiengwataniro ya Kenya Kwanza. Ateti aria mararugama itengurani na kiama kia Democratic Party thiini wa kaunti ya Embu ni marenda mutongoria wa kiama giki niwe JB Muturi akorwe akivewa giti kia munini wa muthamaki wa bururi kithurano kinene kia mweri wa kanana thiini wa muungano wa Kenya Kwanza. Waoguo ni marenda ekari a Mount Kenya na makiria akuma kaunti ya Embu gugakorwa makivewa ite ciingi cia utongoria mbongeri ngurani thiini wa thirikari iyo ingi Ruto angigacinda kithurano kinene. Akiria kiratuma tuge JB Muturi abewe kavathi akorwe deputy president wa Ruto ni gukorwa JB Muturi no votete kurugamirira mbunge miaka 10 ndikuona agakorwa deputy president takwange gakorwa agicokia Kenya no kuvota kunyitirira Kenya uguo avotete kunyitirira mbunge ya Kenya na Kenya magikora makithiwega miaka 10 deputy akauma wa Mount Kenya region na tutira press ni kwa twa request na ite ni twise tondu mundu wa William Ruto ni mundu mwega no kwa fairly tondu ni twise Kenya Kwanza TNDP oka ni maragia mari thiini wa kaunti ya Embu varia maraina gikaro na andikia movoro makiregana na akiama amwe aria marauga ati matietikaniritie kiama giki kia DP gitonye thiini wa muungano wa Kenya Kwanza. Toka ava tondu kwi andu marandikite marua makathie gotire makathie kwa regional political parties kuga undu uyu matieritwe nivo tugo tu aivo na vai na kivoto na twai consulted nikio toka kuregana nao tukiuga cio ni vitina maina yo na Muturi ekete uria kwagirire na uria guo na varia marathi na mbere kuva JB Muturi rutha rwa kwandikanira na gutonya ngwataniro ri ciingi iria ingikorwa na umithio makiria kuri kiama giki kia DP na ekari onthe akaunti ya Embu. Tukunengera mutongoria wetu right honorable JB Muturi mandraka kana uvoti guonte wa gusaina ndirwa iria cionthe angivota ithenya rietu tutakumwikira mukanda kana tutakumwikira vikwazo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ithatu itiere kithurano kinene kiritheka rwirite mwanya nendi nibetirite Ntero mwanya kugambia ringi kura gavana Kiraitu Murungi muthenya ruari nithirite Ntere chatiani kuromba ringi kura bamuchukie gitine ko kibindi kebiele gavana Kiraitu ni ndiabuthite bukenda kurekia mikanda ya kuthurwa ringabana orengendi tariki kenda cha mweri yonana mukiri mitheka na ronoro.
Ngabano kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na njore ewe ibaikinyithetie wandine tia Mekindori na Thangatha tigania Central thokone tia Mekindori Kigochwa Ankamia Amuga Githu na kurekeria kunate kurutera siasa ciawe tia kuthura ringi gavano kaunti ya Meru na mawira ne kithomba kiria kariba wandi hospitali ya Mekindori kumukire kumithiragia ntaindi 3 milioni 8 mwaka jojo vya ukiri hospitali ya Mekindori. Hii kaburo tunaweka lakini ito kwenye kauni nene na kaburo itarangana. Nitaendelea kuweka. Wanjokeria ngetambere wekera kaburo Mekindori mwaka utukagotela teri. Najua ile shinda tuko nayo tukiwa wazee. Akuru kia tuandete jemonone merimu. No tumukuru atena ya kulima mundene. Atena ambecha weta hospitali. Nimesema nipatiwe wazee. Wara wako 65 years and above. Mekara nabo baka matedenga wana wa Meru. Aicokeria bamwe baraba ithirite bai Muromba tangase musimamo yawe mantune yeyeno akwata mbaru etene kia urais. Ulinda tangasire na wetu kanentende na mwekuro kwa na wakure Kiraitu Murungi ne mwekuro wetu kalingira Raila Odinga. Lakini wewe ogwa nawe karande na mwekuro ku buge ndogo kwenda kulingira. Ndio pigeni yule mnataka. Mimi ndio napigia huyo nimemwambia. Ruto mbele wake na kaua mbele sasa sawa. Ora weke rano. Ekaraito so internet ya todo chokia wao. No chokia karaito kuna cha president ningara kwa dad. Ningara kwa dad sawa. Na kumanya na nkutania ate kawe na mbunge wa Yala Mpuro Aborin tukone terua Kiraitu na yanete kanya tiumie bile na arao na netio chamba bwawe ate bacho kakuritanĩria ngwe amwe na Mpuro Abori renge kaiwe itete kiremene indabwira ndari gukairi urokethwa kinigera campaign 2022 tungi ni Mpuro Abori hapo njiani mwani vinge viere akurukia round speaker akiwa Kiraitu tosha Kiraitu hata yambio sina ubaya na yeye haije kirime na aletaga ongea na wazee Kiraitu wako tayari kufanya kazi na yeye ila mheshimiwa Mboro ni mchora wa toto tena lenano mwera ni aweza na kwenda kato na lenano tuna mheshimu thokone Mekindori MCA Gabriel Chokera no karia kaita kaumu kwareria muingi yurayo kuwa irieri tore muchindani wawe wakwe Julius Kaimbo Ntere mwanya wa timbaruba Kiraitu ibonekene kuthetera weya nibo kandarasi cia thirikari ya kaunti ya Meru ira ciethirite iyukirwa karu ni antu bamwe Irombare Kiraitu kiria karibonde ba Meru siasa sheirumi itema huko ukeria Meru siasa shambania itema ukeria Meru kwa siasa iko tiganasho oni ndio anatutuma siasa sio shore area yetu ya Tigania East Tigania Central na Mekindori achore babo ndaba kuchukura na achore bakwa wanyinyi mnawajua alafu kaingira kaita na bongo wi turamwe kura icharingwa antikaringira kura kaire ile jeshi ya mudia kwa kubora bantu wetu bompane na heshima nipatie heshima niende na nyumbani na mimi nimwache kwa heshima Nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa Metheka
Kulingana na nturi kwa mizani, Senator wa kaunti ya Meru Mithika Linturi namba ya mwanza kio atungeria barabara utete ngwendi kuruni onde nende uruni muyumbe wa Southimenti yukitie kanya kaidhano kire yumbe barabara itete ngwebu kadhano mbunge wa Tianis gichunge kabeabedira kiuka kia kanya kakenda kuma kire yumbe bonde Boniface Mongela na ripoti hii. Mani yake athoga kwa atongeria bio barabathite bubwa kirengwira banenkiro na nenchi myakina na nusu ire thiri kira kirathitwe kambuni mpumi mizani ntukogoro tuko mwaka wa jole serani aja Nairobi na mbemwe kire gitengo kia magavanira jukiri gavana kontethera kanithi bono Nismas Muthomi Njuki. Kolinga na mizani barogetumia gavana Muthomi Njuki kwa nambe bwe mwendera thitinene kontethera kanithi mono kirotero gima araba gotete kurugurwa chibitari njero chukala wa 5 na inyankoroki gotigira mwana jo mono akaliba kontethera kanithi ibakono gima kenge getumite nambe mo kulingana mizani baruga no kiriti uremi na inyankoroki kunyenya mpara ndene kontethera kanithi ugokorokira mubango jwawe jokweja nambeo namba ijiri kiri gitengo kike magavana irajo kiri gavana Nandi Steven Sang hara namba Ithatu nyo iretera gavana Otita Taveta Granton Samboja ivya kiu kingi kiri kioge seneta kaunti Meru bona Franklin Mithika Linturi na ragwatire namba mugwanja kuma kiri seneta bonde 47 mizani baruga seneta Linturi nedrito mustare jwa mbere kwethurete tera thirikarisha kaunti na inyankoroki kurungamana kishe mwingi kiri bunge we Senate. Senator Linturi akere na tunyume kona kio hiki na ugete ojo. I think this some of the good things to in demonstration ya mantu ya mea ya itakuja nonto awandie ite ne yari merina before the general election iko in a serious display public confidence nonto wa urato ritete ngugi ko kwenda kwira antu ba Meru. I think ni kiama na ndina uma itebirato weti avya utongeria Meru nikenda tukomba baritira ngui tukomba bring equality na wathani bobo ande ne Meru ninkuonia nikwina wasi na proof ekuona ni kweli ngui no tumiumbe namba emwe kiri gitengo gike maseneta iramwetere seneta kontesia James Orengo namba ejire mwetera Moses Wetangula kuma Bungoma namba Ithatu nejo kuikrofas Malala kuma konte Kakamega. Honorable Kathuri Murungi ngaruko wenge kiri abunge mubungo gitokyo bunge Southimenti bona Kathuri Murungi na rere namba 5 kuma kiri abunge 190 ndene bunge nene arandene konte Meru arali namba emwe kewa ya Kathuri na kioro ushogitio seneta nene konte Meru kulingana mizani barwe kumane no gabobo basare ogokire kithomo rotero Southimenti ne nyankoroki miako barabara mbuge ibwega nontu ikuonania utongeria bora bujite Meru kinya Ameru bongwa bena confidence na bena bakuitikia utongere bou bugethora bwibo gutedia Meru na mbuge tugwatanirite na gavana ore tukuthura August no tukinyo kuona public ya Meru ni kumutambua na ekamurate kiri gavana kiri senators 67 akaona kewa ya top 5 ya trophy ya witi wangu inkuga tujete na pia eje county ya Meru tu tayari witira Meru nguge bwega na ingwitekia kuma August no tunde na imani ya Meru bagatutara tukomba witangu bwega ya Meru na bakono garuru kubo nene mono ukonsotaga Meru na kugwatana era na bokire witi bwa mbere bwa mirandi yao na ingwetekia ni dhihirisho kwamba Meru bena imani na atwe kinyambere tukinya kurene. Honorable Kabeabea Josephat Gichunge of Meru Tigania East constituency. Onge mubunge Josephat Gichunge Kabeabea kuma gitokyo bunge Tigania East arare namba 9 kuma kire bunge bonde aja ndegorone na namba 2 ndene konte Meru gintu kia number 1 kira gitumite baturiti namba 9 iwe yani bombasari namba 2 no ntubwa kambira twakite nyingi cha ukariantu nabo muthara
na karama bauga batona muntu ungi akite kambi nyingi u. Mheshimiwa Kirimangoshi nenwe kuma gituo kyo bunge Sentiment na rali namba 28 kuma kiri bunge bonde aja nthigurune na namba 3 ndene kontemiro. Kulingana mizani barua kirima nonekene obobwega mono gituoneke kyo bunge nontu bakwithia barabara inkoro iria atero kuma karaja ja kwangerekano barabara kuma gitua tini mwanka ikwete gokire kithomo rotero Sentiment na inyankoro kikunenkanira basari na njere Kyoto. Namba imwe kiri gitengo kya bunge iramuitire mubunge wa Kiaro Bwana Ndende Nyoro. Nke report Nteto TV kumaja kengina kithopo ke Nairobi Beta Boniface Mongera. Society akawa yakini riwati no bokwendo ni ontobwera andire dirite nende kyoka kyara milioni 3 mwanja narami bakuwa bo nyabate kuma amount igira ndure na purari dirite tumairwa ontobara nende bidirite bakwa kamite barabari kwibabatire kudira bachoka kya cyure byi yani nende bakuda bakiromba rwanyirwa DCI ukumira na gutetheria kuthiatira ontobo. Arimi ba kiwanda gya kawa gya kene wandia mithero gicigo mbunge kya Mara bari no guaya nontu bakugwata barua ikiuga kibanda kiao gya kene gikaomba gutaigwa. Bobo ikumania nera nduria chiringi milioni 3 na ngiri 700 ira bakuga bataro bachiona. Na list ya bara baruthira oguna bamwe ona ni factory manager okethira ni alugite aka sign agreement ye vice chairman lakini ekore ethagwe factory manager kogu ne ungumania ungwa kuringana na arimi baba baugite kiama kira giatongoretie kiwanda gikwagu kabere ikyo kiathukirie randuriri hindi ya mono ogu gutie bu arimi berwa kana baomba kuona turiringirwa nkengere nontu bwa loni rwa 3.7 million na leu no kugwa ni murimi ukwendekana aria na murimi akiriaga mbeca ino umenya riria agintu atarire mbeca ni basainire SMS yabanenkera mbeca lakini within the society area eno yonde ya society uti murimi wona chiringi uti operations tuona guku no buildings no nothing mwiti gwike tuonire yangu ariorongo guti gintu tuona bariuga kaba kumakankinya bakira gobenera nduriria milioni 3 na ngiri 700 na mbeca chingi guru hindi ya mono gubatoro bona chiringi kana bona wira no eri kwerutitwe kiriminda yao kana nkinya kiwanda ni giku ona riu no katugwitwiga guoruru SMS giturandura mbeca jiarirwe ni antu na bati gutwira atiri antu bau babongwari na bakuthomwa ari umdinda I'm very happy mwiti tio turenda antu bau bagwatwe na ona baba parungamite factory no bakithomekaga ni barire mbeca iu bagwatwe ogune butwa ugogu kwa safi kumomde na muthuro arimi baba ibetete obichi ya DCI kuthungira na kurutho thunduria kirimantu mama kugwata thuganirwa na gutigira aba kuria mbeca inu kuchoke kutwika nendenie ne twinayo leu twenda bau kubambuthura na bagwatwe bari endeni yene endete momemba ari andeni na lebo bari mbeca yu bakobire mbeca yu kebo bakina ria kebo ni twaugire turi a member twauga antu bo bakobire mbeca na guti operations ja society tuona tuterwa mbeca yu jatumikire atia they should be held responsible. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Mateni Mogambi na kumira Nteto nende no tukithatu gekera gatanta Nteto chietu ni bwa nontu bakwithira watanirite na batu mwanka tomba kwithatu ikinya na kinya kibara bonde bombithia nende Nteto chietu nkatho na nchona ende mbere kalo no nkurikanie ru nende kire kura chia kana kithurano kia mchonjo tukithia taira manto ira kwithira geta na mbere konto mwanya na twatira nende ubura kwithira ikarika no ubura kwithira ya yo kinyaila kala oromwe te tukuru tekuwa na amina tekuwa na umi ndende kana kwira mwarimu aurerie inyumo ya na cheke thaka muntu akumenya daitare kathura okiria njara era etwire
au anjou nde mwarimu enda kumenya nyumo ithatu cia githaka kalawa niwe no ukiritie njara amwira nawe ntotwire motwire ingi yele amwira mutono ina njou na muro ina njou taona kalawa kirasine ringi Purity Richard no mwana to mathithi oro Weru ari na nimbeto of PHINEAS IMAANA eno tuko boya